First one from the EMJ, the way. Ini 6 tarik Jun na singoro lefong blog ko kasi biz thaika lefong blog andaro kabang mai scheme je chalong to mani abono ঠিক de implement khaija khabo naikha ke motamoti kaham na nukha o lefong blog bisi kotoria o 10 ta edisi village tongo motamoti kaham cholai tongo piaba chung saimano je chini scheme je phaimani abo jate grassroots level thangani abungthum sing saimano je sing do as a minister sing rang ro into sing asol implement khainai kai grassroots level boroksi tom je chini panchayat chairman ne ADC village chairman and secretary te chini BDU borsa asol je chini samungno implement khainai and moi maja maja singom hainai fego je ঠিক lai chini je samung je scheme phaimani abore implement daong ni jaga ni samung ni ujola kongmo ba scheme tong abor date ঠিক ভাবে properly abo utilize de khaija abo chung nai phego ang kam thanai haja marago ni apro usang mang thanga dini mandai block ang thang laikha ni belbari block thang laikha amani routine visit ang chesa khlai jate sotik khlai je chini rang phaimani je scheme phaimani abo grassroots level the common people borok de mananthung abono nang laigo abo tini kicha ore visit laika or tini lefunga blog ni profile lang lakha motamoti kaham cholai tongo piaba tini sing abono masawa de tini main ke tini grassroots level borok dok ni chairman dok village chairman borok chi conscious mangnai for action plan borok dai te mar nai borok action plan ro yang kai next year di bagai borok dang mai yang nai abo sing sobche tini important kai tini village level chairman dok borok kaham ke sangma tak nai mone sade sade tini panchayat secretary te tini BDU te tini block chairman abro tini main tini agency borok dari samung kam kai kai ang khaka tini je sing khaka mani sing tipra lajil ju model state kainan khaka mani abro puranung nai abro boy sing specific block level lo sing kam kai nango block level unnoti hangsi block level subdivision level thanai sub level state thanai abo sing main tin target kai tini lama most important in road communication in tui private road and water in sikha the health all charter sector na sing private marana in jaiga je sang phai to mani aboro ঠিক samuda khai jak tong ni BAD fund phaimani ang khana ka tin or BAD fund tongo abor mo ang khaka je BAD fund jate kaham play spending thung abona sung naigo ini yang motamoti ang satisfying ka or blog chini lefang blog sikko kotoria chikon matro 10 ta ADC village area ba chikon na jor da to tini tunu rega ni samotolai tomo tai chini or jaiken project abo kuri ang sangka or jaiken kuno project kuri or bisi bolong kuri ba mungkin tahu sing saimono jaika sing oleh rang manjak chini 1000 koti chang jengre rang place kaika laga jaika samotolai tomo jaika samotolai tomo unfortunately or in lefonga blogo andaro kuno jaika ni project kuri sing to sigo de jaika tabo kam tolai tongo sing first second phase tab tolai tongo tabo dorate prai 36 center jaika project 36 center tolai tongo so tin target tong prai 500 ba 600 tini JFMC sing thlai nai ar bisingo tabo dorate abo prai department ni sing monitor thlai tongo 36 JFMC aro kam tolai tongo chini target ni kai price 600 JFMC plong nai abo chini belai kam kabangma ang saimano chini jotton chini tibrasar besiba 90% benefit abo chini tibrasar man nai jaika project besibak sing saimano chini abo project go benefit sing 90% chini tibrasar kongkai bara abo
लाबोना जों बेनिफिट